कोविड की फिबम खरा फगलकपना क्लास 9 दगी हौरगा कॉलेज सिंह हांगलगने चीफ मिनिस्टर लाइंगांगना अथुब मतमदा महिलोइसंग सिंह हांगनबा थौरांग सिंह पाइखतले हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फोंदोखरे वाफम असि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमसुंग स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग ALS सैटेलाइट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का खुसमनदुना तगयल पातलैबा स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग सेंटर द चीफ मिनिस्टर सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप स्कीम 2021-22 हौदोकपगी थौरमदा महाकना फोंदोखिबने महाकना मखाताना फोंदोखिबदा कोविड-19 ना मरम ओइदुना मतम सांगना महिलोइसंग सिंह थोंग हांगलखिदबा अदु हौजिक लाइना लाइचद असि खरा हंथरबनिना अथुबा मतमदा क्लास 9 दगी हौदुना महिलोइसंग सिंह SOP निंगथीना ngaktuna hangdoklagani haike ngasigi thauram aduda MP Laisemba Sanajauba Education Minister S Rajan Chief Secretary Rajesh Kumar ALS के डायरेक्टर जनरल लेटखोगिन हाउकेफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की कमिश्नर हरे कृष्ण सु सरुक याखे चीफ मिनिस्टर नमखा तारादुना हाई हांगदोगलिबा फेस टू फेस क्लासेस असिना मपालमदा कोचिंग याउनिंगलबसु सेल लैतबा महिरोई सिंगदा चाउना कानबा पीरगने अहानबा तांकाकी ओइना महिरोई लिसिंग अमगा चात्रुक होंपुतरेत्ता कोचिंग असिगी चांगयंग थाबदा महिरोई चने खंगतुना क्लास असि हौकिबने पालिबा लैंगाक असिना लमदम असिदा अहोंबा कया पुरक्तुना लाक्ले मथौ ताबा थबक थौरमसिंगदा मियामगिदमक्ता लैंगाकना मतेंग पांगले BPL की मखादा लैबा इमुंग मनुंगसिंगदा ऑनलाइन क्लास याउनबगिदमक्ता पीखिबा स्मार्टफोन सिंग अदुगे रिचार्ज हापनबगिदमक्तसु खन्नरी हाइखे लैंगाक असिना अनौबा मणिपुर अमा सेमनबा होनबदा मियामना मतेंग पांगबियु N Biren चीफ मिनिस्टर N Biren की मिजेंग मखादा पाइखतपा गो टू विलेज 2.0 की सरुक अमा ओइना ngasi Imphal East District ki oina Takhel Welfare Youth Organization Playground da hodokre ngasi ki thauram adu da Chief Minister N Biren na haikibada anoba Manipura ma semnaba laingak asina hotnabada miyamna su mateng pangbiyu BJP na lusingba laingak asina state asigi miyam ge yaifanaba scheme kaya paikhatuna lakle paikhaliba scheme asigi manungda panba yaba khara hairagade go to hills go to village Chief Minister gi haksel gi tengbang na chingbane महाकना मखा तारादुना फोंदोखिबदा लाइंगाक असिना मियामगे इहुल खंगना मतम कुइना मंगजरकपा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनखिबा असिने ngasi लाइंगाक असि लाकबदगे लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगतले चिंग अमदि तम अनिगे मरीदा होंबा कया लाकले कोविड-19 लाइचत लाकपा मतमदा लाइंगाक असिना मियामगे याइफनबगी होनखिबा निंगसिंग फमथोए महाकना मखा तारादुना हाइखिबदा BJP दी तौनी हाइरबदी तौवे ngasi ki thauram du education minister S Rajan works minister TS Biswajit agriculture minister Olukhoi MP Laisemba Sanajauba transport minister Bungjagin Balte chief secretary Rajesh Agrawal su saruk yakhe thauram ki saruk ama oina department kaya na praja miyamda piriba kana basing utpa stall kaya su hangkhe loinana khudaki oiba khudong chaba kaya su pekhe ima mangi laikhidabada awaba phongdokhre सिनफम अमदे सक्तम कनबलुप के प्रेसिडेंट ओइरम्बे इमा ख्वाइराकपम मंगीना खंगौदना मसागी अनाबा मदगे ngarang laikhidabada mari suba ख्वाइरम्बल इमा कैथेल की कैथेल फम्बे इमा सिंगना अवाबा फोंदोखरे इमा कैथेल अपुनबगी सक्तम ngakतुना थमनबा होनबदा अचौबा थौदांग कया लौरम्बे सिंगजमai लिवा मनिंग नावरेम लैकाइदगे इमा ख्वाइराकपम मंगीना ngarang नुमिदांग मयुमदा मसागी अनाबा मना मरम ओइरगा laikhidabada mari suba इमा कैथेलदा पोटफम फमलिबा अमसुंग दुकान फमलिबसिंगना अवाबा फोंदोखे मरी सुबा ख्वाइरम्बल इमा कैथेल की वाइस प्रेसिडेंट वाहेंगबम लुवांग लैमना इमा मंगीना लैखिदबा से इमा कैथेल अपुनबगी अचौबा मांगजबा मा ओइहौरगने महांगना इमा कैथेल अपुनबगी सक्तम ngakतुना थमनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौरमखिबा कैथेल फमलिबा इमा सिंगना काउबा ngamlaroi महाकी मतुंग इनदुना कैथेल फमलिबा सिंगना मतौ तमहौदुना इमा कैथेल की सक्तम ngakतुना थमनबा होनमिनसे कोविड-19 ना मरम ओइदुना लैखिद्रबे कैथेल फमलम्बे इमा सिंग याउना इमा सिंगे थवाइना मपुगी लैकोलदा इंगना चिकना पोथाबा ओइरसनो लोइनना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारी हाइखे चाही 15 थकनबा अफबा इसिंग फंगदबदगे मोइरांग केंद्रगे MLA बॉयकॉट तौबा याउना खोंजंग कया संगसिनबा सेम साखरे मोइरांग केंद्रगी मनुंग चनबा क्वाक्तादा चाही 15 रोम थकनबा अफबा इसिंग फंगहंदबना मरम ओइरगा मियामगी इहौ लाकबदगी क्वाक्तागी चौखट थौरांग कया पाइखतनबा सेमखिबा ऑल क्वाक्ता कोऑर्डिनेटिंग कमिटी का मोइरांग केंद्र गे
MLA P Sarat Chandra amade PHE de Bisnupur ge EE ga Kwakta Municipal Council amade Gram Panchayat area da chatliba chahi asige haukiba January thadage ising piragani amade fail oiduna lairiba water supply scheme anisu hingalhallagani haina mamang sahi gi December 9 da yanakiba wafam sing thabak to onthoroktabana democratic oiba khongjang changsilagani haina All Kwakta Coordinating Committee ge General Secretary Anis Ahmad na Kwakta da pangthokpa pawgi mifam amada ngasi phongdokre mahakna makhata na phongdokibada Kwakta da masemlok amadi turel dage haukiba January thadagi Kwakta da ising leptana yahollagani loinana Kwakta Chorangpat Water Supply Scheme amadi Kwakta Sandong Water Supply Scheme hingadhallagani nauna haugadaba NDB project January thadagi Houragani haina yanakhraga tuminna laisinkhre masi coordinating committee amade Kwakta miyambo apang basibani sahi amada January tha kaya lehengadoribano chatliba tha November 15 fawbugi manungda yanakhiba wafam sing thabak to onthoroktaba taragade mathang numittang 13 tage democratic oiba khongjang sangsilagani maduda Moirang Kendra gi MLA na mijeng changbiraktaba thoklabade mahakpo Kwakta area da boycott tawgani haide Paugi mifam aduda coordinating committee ge executive member amade M Ibothem M Rahman Ali KH Akhtar Saha amade atai committee gi maruoiba thomi singsu saruk yakhi haire lambi sembidrabanina FCI godown da lakpa tata sing khudaktagi thingjelle convener Sawombungdagi Sagolmang via kaidi lambi ge matangda mamang sahida JSC ama semkhe hairiba JSC asina Manipur lenga ke works minister da memorandum ama pisin ke memorandum aduda yaukibase Sawombungdagi Sagolmangi lambi ase pakthokpa amasung koilas matamga chunana thaba Sawombungda traffic point ama thamba Sawombungda leramba lainga ki officing amukhanna Sawombungda thambiba FCI godown gi tonganba parking sengbatpa matam aduda kendra sigi MLA Lokesor yauna works minister TS Bisojit ka JSC Kangbuga unabada thabakta thuna onthok haibagi thajaba pibi rakhe adubu laibak thibadi chahi ani helakadawraba amade election thongzilda lairabasu kanagumba amatana karigumba amata hoi mai haidre haina JSC asige convener Sorokhaibam Ningthemna video clip amaga loinana press ta thadorokpa cherol amana phongdorokle cherol aduna makhata na hairibade matam sangna pikraba amade fatraba lambi asida Khamjinduna thamliba tata mayam ase khudaktagi khamba yaroi loinana JSC na pikiba wafam sing thabakta onthokadabane lambi haibasi miyam gi ne khudong thiningai oiraba lambi ase miyam ge interesta tangai fadana mari leinaba singna lambi sempham thokpane JSC na thamliba wafam sing ase thabakta onthoktabana maram oiraga FCI godown da lakpa tata sing Sawombungdagi Sagolmang via kaidi road ta khamba yaroi hainasu convener na thadorokpa cherol aduna makha tare